Da li je možda vreme da u svoje društvo uvedeš neki RPG, odnosno igru uloga? Ako spadaš u neku od ovih kategorija, onda sigurno jeste. Pod 1. Ako imaš problema sa socijalizacijom ili anksioznošću, RPG je sigurnosna mreža, jer sama igra nosi razgovor. Tumačenje tvog lika će također doprineti da se opustiš u prisustvu drugih. Sedenje i smejanje sa prijateljima za stolom je neprocenljivo za razvoj socijalnih veština. Pod 2. Ako ti je potreban lak način da doučiš ili naučiš engleski jezik, ne postoji ništa lakše nego da to uradiš kroz igru. Većina RPG naslova je na engleskom jeziku, tako da baci se na igranje i čitanje. Pod 3. Ako želiš da razviješ maštu, stvaranje slikovitih svetova kao game master ili smišljanje replike kao igrač je idealno za podizanje mašte i improvizacije na sledeći nivo. 4. Ako želiš da vežbaš moždane ćelije kroz rešavanje problema, strategija je majka. Igre kao što su D&D i Pathfinder imaju ozbiljnu dozu strategije, a rešavanje zagonetki i zamki držat će te mentalno agilnim. I pod 5. Ako samo želiš da pretvoriš obične sedeljke u nezaboravne trenutke, uzmi neku jednostavnu igru i ja ti stvarno obećavam beskonačno zabave. Komentariši za predlog igre, zaprati Pitchwise i čitaj još naših članaka u linku u opisu profila.